Ayta koy. Apamın biri, atamın biri var. Apası. Kafa pişi şunun onu diye şartı tosunu şarja. Atasını şartı gitti var. Şunun şarjı var. Şunun ağının tuyağı gitti. Şunun uta mözünüzü sümünüzümüz mesanta patlatayım açı şey. Şunun happaman satım, attaman satım, doyaman satım, jinenazam. Все, rahmet. Rahmet. Tағы қандай тақпағың бар? Басқа тақпақ бар ма? Ben tane bay. Şunun ağına satı gitti. Ay. Tavavu, mözünüzü, seviniz, mesanta patlatayım. Açıcıya şunun, attaman sattım, doyaman sattım, saçıman sattım, sinenazam. Болды. Тағы қандай тақпақ бар ма? Тақпақ. Жоқ па не? Ja. Может, тақпақ айтасың басқа? Сен уже сказканы айттың ғой, колобок. Может, давай басқа? Қалай? Түлкіні айтпадың ба? Ana tutuşsun. O tavavu, mözünüzü, seminazımı yüzende patlatayım. Happama satım, attama satım, doyama satım, saçıma satım, tutuşumu satım. Son gün nesin? Tuta. Müstahim işimi tomuna şit açıcını. Şunun orfay. Tutuvat. Жек қоя ма соң кейін? Ой, бұл қалабы көріп қалды ма соң кейін? Грустная сказка. Жылайды ғой адамнан естісе. Мен жылаймын ғой мынаны естісем. Айтылмас. Ладно. Қандай тақпақ бар енді? Тақпақ өлең білетін шығарсың, может, ән бірдеңке білесің бе? Kanal. Білмеймін, қандай ән білесің? Apat. Айта ғой. Apat.